Još je u antici primećen zapanjujući udeo nerazumljivih reči u tekstovima klasičnih pisaca. Ta pojava nerazumljivosti nastavljena je kroz srednji vek i čak se pojačavala kroz prepisivanje tekstova. Poslovična neobaveštenost starih pisaca u antici, pa potom u srednjem veku, dovela je do pravog lingvističkog haosa kod tumačenja i prevođenja starih tekstova. Od samog početka, od nastanka, da kažem, modernih humanističkih nauka, negde sa Napoleonovim i postnapoleonovskim dobom, teško da se može reći da su to prave nauke. Evo zbog čega. Zato što su pokazale krajnju neotpornost prema zahtevima trenutne politike. I kada se neka nauka ponaša tako, kao što se ponašaju humanističke nauke praktično do danas, rukovode se planovima i zahtevima politike, onda je možda pravilnije reći da se ne radi o naukama, nego o nekakvim instrumentalizovanim veštinama u službi politike. Primera za lingvistički haos i instrumentalizaciju nauke ima na hiljade. Međutim, možda je za ovu moju priču ilustrativan i dobar primer sa rimskim plemenima koja pominje Tit Livije. U Romulovoj biografiji nalazimo kod Plutarha da su ta tri plemena, od kojih je jedno Lucerenses ili Lugerenses, stvari dobili ime po svetom lugu u kome su obavljali obred. O ovome nam, recimo, 100 godina stariji pisac Tit Livije ništa ne govori. Kako je to moguće, ima više objašnjenja. Jedno koje bi možda moglo da zadovolji je što Tit Livije, budući da je Latin sa Apeninskog poluostrva, nije baš Rimljanin, ali je, kažem, Latin, imao neki kompleks starine i bilo mu je možda teško da pomene da Rimljani nisu najstariji narod na tom terenu. Dok Plutarhu, koji je bio Grk i 100 godina mlađi pisac iz Trajanovog i Hadrianovog doba, nije smetalo da kaže da su ti Lugerensi dobili ime po lugu, a opet danas se pretpostavlja da je lug reč etruskog porekla. Tako se za našu priču pokazao spasonosan Plutarhov običaj i sklonost ka etimologiziranju, znači traženju ishodišta reči i čestim upoređivanjem i prevođenjem sa latinskog na grčki i obrnuto. Tako da, zahvaljujući toj Romulovoj biografiji, dolazimo do autentičnog imena Lucerenses ili Lugerenses. Kada bi, dakle, preveli sada ovo, u stvari pročitali kako treba po srpskom, ti Lukerensi su bili u stvari Lugani, stanovnici Luga, a stara Italija je praktično zatrpana toponimima na Lug ili na Luk. Latinski deminutiv Luculus, Lugić ili Šumica, gotovo neizmenjen dao je latinsko muško ime, Lucullus, koje bi mogli da prevedemo prosto kao Lugonja. Već evo nekoliko stotina godina postoji jedna teza koju su izradili
ljudi koji sebe zovu naučnicima, lingvistima, istoričarima, a to je da lužički Srbi nemaju nikakve veze sa nama, odnosno balkanskim Srbima, znači ljudima koji žive ovde. I čak se našlo jedno neverovatno objašnjenje da se ovi Srbi i mi Srbi zovemo tako da se radi u stvari o slučajnoj etimologiji. Međutim, takva stvar kao što je slučajna etimologija, naravno postoji i to je vrlo poznata stvar, ali je jako retka u srodnim jezicima, a pogotovo u jezicima koji su slični, a možemo reći da su taj neki, uslovno rečeno, lužičko-srpski i srpski u starini praktično bili identični. U prilog srpskog ishodišta imena ove rimske tribe Lugerenses svakako ide veliki broj izvedenica iz grupe LG, koje čine prebogato sarečje u mnogim evropskim jezicima. Jedan od važnijih pojmova iz minimuma lug svakako je vlaga. Lug može da znači i baru, jezerce, nisko potopljeno, dakle mokro mesto, obraslo žbunjem i šumom. Neretko gaj sa razlivenim potokom. Nemoguće je i pomisliti da recimo izraz lakuna za prekid teksta u starim rukopisima dolazi od našeg lokva, bara, a upravo je tako. Kao što vidimo na primjeru ćirilsko-glagolskog ohridskog apostola, gde je na pergamentnom listu otvorena lakuna, lokva, poput prave barice, ili recimo na ovoj povelji Stefana Nemanje i kneza Miroslava Dubrovčanima, gde lakuna ima oblik pravog zaliva. Ovo nisu male gusle, neke dečije, ovo je kašika. Nekada su kašike bile drvene i ona je u stvari dobar instrument da nam objasni kakva je razlika između etimološkog i semantičkog. Znači, etimološko je ono što govori o poreklu reči, a semantičko o njegovom značenju, znači konkretno šta je sam predmet. Srbi su u starini kašiku zvali ili kašika, iz prostog razloga jer se njom zahvatala kaša i jelo se. I iskoristit ću samo kratko da kažem da je ovde u pitanju jedan minimum kod kašike, grupa u stvari, KŠ, koja je dala kašu, znači tečnost, ali i kišu, takođe tečnost. Međutim, najstariji možda srpski izraz za kašiku je u stvari lžica ili vokalizovano ližica. To je, dakle, alatka, sprava, deo escega, kako bismo rekli, s kojega se nešto lizalo i zato lžica. Međutim, neke etničke grupe, entiteti, danas je to moderno reći, srele su se s ovim predmetom, uzele ga od nas i vremenom su, usled nedostatka etnopsihičke konstante, tog EPK faktora, vremenom izgubile vezu sa ishodišnim pojmom koji znači dolazi od lizati. Tako je da je došlo do pretumbacije glasova u reči i oni su od ove lžice stvorili žlicu. To je isti princip, evo još jedna asocijacija i s tim ću završiti, to je isti princip kao u primjeru točak, znači nešto što teče, što toči, što se okreće, i kotač. Znači, došlo je samo do premeštanja glasova u samom pojmu. I to je, znači, suštinska razlika između etimologije i semantike. Dakle, ti
uslovno rečeno, okolni entiteti koji uzimaju naše reči, sačuvaju njihovo osnovno značenje, znači da je to predmet kojim se jede. Međutim, zaborave da njeno ime dolazi ili od kaše ili od lizanja. Na primjeru ove kašike najbolje se dakle vidi kako se gubi veza sa izvornim ishodišnim značenjem pojma. I ona može da nas odvede do primjera u nemačkoj sintagmi, odnosno pojmu, nazivu naroda Nibelungen. Kako kod nas prevedeno, onaj čuveni ep o Nibelunzima, dakle srednjevekovni starogermanski spev. I glavni protagonista, odnosno glavni glumac je u stvari narod, nibelunški narod, u tom spevu. I u današnje doba, ako pitate Nemce šta znači to Nibelunzi ili Nibelungen, oni će samo znati da vam kažu da je to kašika, odnosno da je to narod, ali neće moći da vam objasne odakle i kako je nastalo njihovo ime Nibelunzi. Dokaz da škotsko loh, u smislu jezero, ali i zaliv, dakle opet potopljeno mesto, dolazi od našeg lokva, nalazimo u primjerima kao što su lake, jezero, koje ima stari oblik u keltskom ljaka, sa značenjem ljaga, što opet govori da dolazi od našeg ljaga, odnosno vlaga, dakle u smislu mokrog, potopljenog. Vidimo iz naše grupe LG. Objašnjenje je za mene dosta prosto. To je dvosložni, odnosno pojam od dve reči u suštini, od nebo i lug. Nibo ili nebo i lug sa ovom nazalnom nordijskom varijantom lungen. Samo da kažem da ovo nazalno dolazi od toga, da kažem, prostog, prehlađenog srpskog izgovora gde je lug postalo lung. Vratimo se za trenutak ponovo u staru Italiju, Etrurcima. Titula rasenskog prvosveštenika je latinski zabeležena kao Lucumo, što je i prvo ime petog rimskog kralja Tarkvinija. I seća nas kako je kralj bio prvosveštenik.
To je dakle onaj koji ima pristup u Sveti Lug. Prvobitni naziv bio je vrlo moguće Lug Cum, odnosno Luga Cum, što je uz neznatnu deformaciju stiglo do nas kao Lukumo. Najzad pogledajmo sarečja razvijena iz naše LG grupe, odnosno pojma Lug, na samom zapadu Evrope. Stari naziv Portugalije, na primjer, je Luzitanija, a opšte iberijski naziv za Portugalca beše Luzo. Jedan od najvećih, ili bar većih gradova Španije, poznat još u rimsko doba, zove se Lugo. Španska reč koja spaja oba naša glavna značenja, nastala od lug, jedno u smislu drvo, vegetacija, a drugo voda, vlaga, jeste lugre, jedrenjak, koji je od drveta i naravno na vodi. Da li je onda moguće, posle svih isforsiranih viceva o nebeskom narodu, reći da je narod nebeskih lugova, Nibelunzi, u stvari taj?